Bwana Yesu asifiwe. Kitabu kile cha Zaburi sura ile ya 46, Biblia inasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari. Katika wakati wa mateso, wakati wa dhiki, wakati wa changamoto, tafuta kuwa Mungu awe ndio kimbilio lako. Tafuta kupeleka changamoto zako, malalamiko yako, hali unayopitia mbele za Mungu, ndio awe kimbilio lako na awe ndio nguvu zako. Biblia inasema kwamba msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Unapopeleka changamoto zako mbele za Mungu, unapomshirikisha Mungu, unapomfanya Mungu kuwa wa kwanza katikati ya changamoto zako, msaada huo utaonekana tele. Au utaonekana kidogo, utaonekana tele. Maanake utakuwa unakuja kukusaidia mazima, unakuja kukusaidia kabisa kabisa. Na unaposaidiwa na Bwana, hatutaogopa hata nchi itakapobadilika, hata wakati wa mateso utakapofika tena, hata wakati wa huzuni utakapofika tena, hatutaogopa, kwa sababu Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, na sisi ni wale ambao tunasaidiwa na Bwana. Wakati wengine wanasaidiwa na wanadamu, sisi Mungu ndio kimbilio letu. Wakati wengine wanakimbia, wanapewa misaada na ndugu zao, sisi msaada wetu katika Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom, shalom.